Kobri YouTube channel wan aye to nai no joto nas kang thiro ka pon khat chama ya phayo ake tini na joto mam phata khu haya video share to na rong ba pandawa ang khu porti mo singke bale blue displays ke mo to na rong ba pandawa se ang na rong ke khu por ke hati bio blue displays ke mo to na ro ke Tripura Raja Hawa to ane mam ba pandawa agreement sign ke le mo ke 16 January 2020 wo New Delhi wo bro ke sign ke le yo adin pu bro agreement sign ke le pu to na ro ke bale Tripura government to Mizoram government to central government to ake blue displays ke mon chinyo blue ni representative ke ungi thane 5 signatory to 5 organization ni bro ropno to abudi kino bro agreement khelaye Tripura wo resettlement khelai ha ke Tripura wo resettlement ke mota won jora wo ke bale jaga khung chingnui 12 location ke bale resettlement start keno ke yak ha ake abo resettlement start ke mon imsinyo 1997 jinyo original ration card tong pie tining jang thani phono thangmai ya ke ongye tongnai roke bale 651 family tining kungye jang yak sia grawo pho thangmai ya ko are kino resettlement ke mai ya kiye nokha tabri ni mai rong mai khama ya kiye te o khaba mang thak phia ye 2016 wo Mizoram government phaiye bro split ke phaimo chorai bek thai ri phaimo tongo a ke 2019 wo Tripura government phaiye chorai bek thai ri phaimo phono tong phio abu dikiye abu chore beklai ne ro phono tak kungye jang yak si yak ro mathang yak ko kyong paye tongo ke tawo resettlement jaga khung chingnui jaga wo khephiye ta ke tawo resettlement kheme ya ro ke 651 family by bo chorai ma Mizoram government by khemo ake Tripura government ro split khephaimo boro ke tak kungye resettlement kheme ya ko ngi tongo total la sintang singke 1000 family leta woro parawo tong pai ko jang yak sia grawo resettlement kemchepo makhiya ke pai tongo body ke tawon condition tongo ake boni ko tawo ang tawon joto no khupor kaham ang sayek nar enma tongo bo khupor kaham sayek nar enma ma pandawo no joto no bo video no ya phangchiyom chudap so ya hane naye naro tondi naro lam jawo skip ke naro nai tha singke bo naro bo aini video ang kau saya to manaro buju mai yang nai hiya no joto no request ke yo no joto no kabawo naro kahama ki bo video no nai so na pandawo ang no joto no kabawo blue resettlement ke mor location ke chingni mawo jaga ke chingni mawo sarkari khasa khanang ke nai mo chaya ke nai tomba pandawo brom nang sar Bipin Kumar msa bungke khastam parani in charge se plus bungke blue tribal development society ni president BTDS se ke bungke Chini resettlement ni kaut mano to ye ake direct Tripurani minister kenoi Sri Bikas de Burma tribal welfare ake Sri Sukla Charan Notia PTG minister ake Sri Pramod Riang MLA ake Sri Bhumikananda Riang MDC ake Sri Sapon Riang BJP state secretary Janajati Morcha ake tribal welfare ni OSD Sri Chandrajoy Riang tribal welfare director abin logewo tre staff joto su kheye thangye central wo blue resettlement ni joto su hanang moni kaut mawo salaiye sarkari borkari ta ke ta wo khacha khanang ke habala yang tomon joto su akhiye minister no logewo to ye bung New Delhi wo thangye kaham ke salai ha abo bro salai wo joto su ha central government ong pro mo ke bose point tining ke ba kawo abo point no no ke ke saku ek nar nai Number 1 point ke hamawo ke bose blue resettlement ke mo location ke bri kawo abo ke bri mawole Ekalabia English medium school ma tongnai abo ro ke Ekalabia English medium school ke KG1 junior class 12 jora pore mayo ake abo school wo singke 480 student ba pandawa free was tungmai mom ba pandawa po location ke bri yo jai ke na hi saru wo number ke nima singke 651 family je John settlement package ni baire wo kheti nai rau no uchi ha central jingo approve kheriye resettlement package mai phia ni mamba panda wo kaham ke sale ha brau je 20 kang wo je thing jaga wo location wo resettlement ke bro no package re nai ye aw phono boiru phio ke Delhi wo chini brun ba panda wo rest house tangani man phono kaham ke sale ha aboro wo phono Delhi wo chini brun ba panda wo rest house kam ke salaye jai ke khaphi ha apno 20 kang won chiole tangye re na hi na apno ye charu aphio ake chini brun ni identity no thi kheye je thing wo chung tong pho chini brun ba panda wo ST ni benefit mai ane man ba panda wo abono phono kaham ke salaye jai ke phi ha
उनके नंबर 5 के resettlement location boyo infrastructure lama hospital school bazar set waiting set aketre joto su nangmo minister rono sai visit kheye nai ake je nangmono abono ri anima pandawo central government ba khiye order ye huya phio ake number 6 ba singke tin split family rono pho dai phridoye resettlement jebro thamchumo jaga wo thame anima pandawo khiye salaye abono phono jaikhi ana hiye central government ba ke sa tripura government no je resettlement ke anima jaga wo jebro thamchumo jaga wo split family rono pho thang anma tin anima khedi hiya ba phono sai ha aba phono o puro ha arumi bodi khiye chini bru phaikta phongtho ke tong champong tho chung joton ba pandawo tripura ruling government tinini history jorawo ba khaye bruni ham pandan ba wole tangya kho chung kroha jaga pho sinu ya kho bose tawo bo bjp ruling government le jek su chaya no se tui san hiye sak thaye representative rono tui khauye haba kaham khelaye delhi wo tinang khauye salaye bode ke jai ke kheye to ba ye takhurau kurang maro pharo chungle chin ba pandar le jatin ham pandar no senai lai na je ja ke ung tong pho chin jatin ham pandar mai nei no se chungle chung ana hian no jat to no siri phio